Gel. Su koyup aç. Sen tipsin go bratan? Emne? Emne kılıp saldın? Ne kılıp saldın? Koydu balık soygonunda эле soyup saldың go bratan? Halkalı bıçakta özüm söyleyeyim. Sergem ne oldu? Ya sana ne oldu? Koydun başını niye geçti saldın? Amcayla moyundan muzdap koydu. Bir dolu başını geçti saldı. Бирок натуреле. Ya. Жалжақтабай бар кетші. Өзім соямын. Ой, нормально эле союм, просто ойлонуп кеттим. Сойса да жаман буларга. Сойгонду билем. Қарма. Эмнесин кармайын, өлдү бул. Буттарың қарма. Талтайтсаңыз.